Niyo mpamvu abantu benshi nubwo bashaka amatitire. Ndio sababu hata watu wengi wanataka cheo. Iyo bageze kuri titire y'intumwa baritonda. Wanapofika kwa cheo ya kuwa mtume wanatulia. Abantu bakwitwa ba profete, watu wanaweza kuitwa manabii n'izindi titire ntarinze kuvuga hano, na vyeo vingine, ariko umuntu merita kuba intumwa, lakini mtu anaitwa mtume abarakahebwe. Igitabo cy'ibyakozwe mu gice cya 7 umurongo wa 54 haravuga ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane biziba amatwi bamugwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bamushyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati Mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati Mwami nubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Amen. Imana iguhe umugisha. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Uyu munsi ni umunsi w'igaburo. Leo ni siku ya meza takatifu. Kandi igaburo ritwibutsa urupfu rwa Yesu Kristo. Na meza takatifu inatukumbusha kifo cha Yesu Kristo. Ntabwo ariho ngiye kwigisha, haendi kufunza hapo, ariko bifitanye isano bitewe nuko twibuka Yesu Kristo nyine. Lakini nafanana kwa sababu tunamkumbuka Yesu Kristo. Ubundi tumaze gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twakiganiraho gatoya. Kitabu cha Matendo ya Mitume tunaweza kukiongelea kidogo. Ubwo Yesu Kristo yari amaze kuva mu isi, mahali Yesu Kristo alipotoka katika ulimwengu. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo Imana iguhe mwuka wera kugira ngo agushoboze. Ila tuna neno linasema Bwana akupe Roho Mtakatifu akuwezeshe. Yesu akimara kuva mu isi, Yesu alipotoka katika dunia, mu ntumwa 12 zakomeje urugendo rw'inshingano yari yarazihaye. Katika mitume 11 waliendelea safari ama kazi aliyowapea. Stefano tumaze kumva mu byanditswe. Stefano huyu tumesoma katika maandiko. Ntago ari mu ntumwa zari zaratoranyijwe na Yesu Kristo. Hakukuwa miongoni mwa mitume Yesu aliyochagua. Ahubwo turebye nkuko Yuda yagambaniye Yesu, tunavyotazama vile Judas alimfanyia njama Yesu, hari benshi bagiye basubizwa mu mwanya, ari mu basubijwe mu mwanya we n'abandi kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare. Kuna wale walimurudilia ili ufalme wa Mungu endelee. Kuko nk'isomye Zaburi 109, unaposoma Zaburi ya 109 ku murongo wa 8 na mstari wa 8, muraza kuhasoma. Tasoma hapo. Muri make avuga yuko yagombaga gusimbuzwa Yuda. Inasemekana kuwa angegeuziwa na Yuda. Stefano rari muri icyo cyiciro cyakurikiyeho cyiyongeye mu zindi ntumwa, ariko ataratoranyijwe na Yesu Kristo. Stefano sasa miongoni mwa hao walioongezewa, hakuchaguliwa na Yesu. Stefano rero ari mu bantu bapfuye ku ikubitiro bazira Yesu Kristo. Stefano alikufa mwanzo sababu ya Yesu Kristo. Na amateka maremare, ni historia ndefu, ariko dusomya amagambo, ila tumesoma maneno ngo Stefano ubwo yari amaze kwigisha abantu bamaze gufashwa. Stefano alipofunza na watu walikuwa wamebarikiwa, ngo abantu baramwitegereje, watu walimwangalia, ngo hanyuma biziwa uburakari, wakajaa hasira, baramwitegereza, wakamwangalia, bamuhekenyera amenyo, wakaanza kusaga meno, barangije baramusingira, wakamurukia, baramukurubana, wakamuvuruta, barangije baramukubita,
wakampiga bamutera amabuye. na wakampiga mawe. Apotre aherutse kutubwira ijambo, Apostle alituambia neno, ndabyibuka ari hano hafi yaho nari nicaye, alikuwa hapa karibu ya mahali anakuwa na keti. Yaravuze ngo yubirimo neza ntiwiyumva. Alisema ukiwa ndani vizuri uwezi kusikia. Stefano rero, Stefan sasa ubwo bamuteraga amabuye, kipindi walipomrushia mawe, ntago uyu mubiri yigeze witaho. yeye hakujali mwili. Bamuteye amabuye arangije atumbira amaso mu ijuru. Walimpiga mawe na akaangalia mbingu. Arangije aravuga ngo data, Akasema Baba, aba bantu bababariye, hawa watu uwasamehe, kuko batazi ibyo bakora. hawajui walitendalo. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe Yesu sifa. nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Abantu benshi Watu wengi bakurikiye Yesu ariko ntibazi inzira bagomba kuzacamo. wanamfuata Yesu lakini hawajui njia wanafaa kupitia. Abantu benshi Watu wengi baramuririmba wanamuimbia ariko ntibazi ijambo yasize avuze. ila hawajui neno aliacha Yaravuze kisema. ushaka kunkurikira Alisema yule anataka kunifuata yiyange ubwe, ajikatae mwenyewe, hanyuma ankurikire, baadaye aweze kunifuata. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amena. Abantu benshi Watu wengi bamuvugisha umunwa wanamwongea kwa mdomo ariko ntibashaka kunyura mu nzira yanyuze, lakini hawataki kupitia njia aliyopitia. Stefan ntago ariyo ntumwa yapfuye urupfu rubi gusa. si yeye mwanafunzi wa Yesu alikufa kifo kibaya peke yake, ahubwo niwe wabaye itangiriro ryo kugira ngo intumwa zipfe. yeye ndiye chanzo cha wengine kuweza kufa. Ariko urwo rupfu rwose rwatangijwe na Yuda, lakini hiyo kifo ilianzishwa na Yuda akimara kwiyahura, alipomaliza kujitoa uhai. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nababwira abantu batandukanye, Naweza kuambia watu tofauti muntu umwe Yesu Kristo yari yarahamagaye, katika mitume Yesu aliyowaita, bagiye bamuhamya bashiza amanga, walienda wakimshuhudia bila woga. ubundi twebwe nta nubwo dukurura uburemere bw'izi ntumwa ibibazo bagiye bahura nabyo. Hatuwezi vuta matatizo waliweza kupata. Hano harimo abavuga Ikinyarwanda, Kuna wale wanaongea Kinyarwanda, hari abavuga Igiswahili, kuna wale wanaongea Kiswahili, hari n'abavuga Icyongereza. na kuna wasema Kiingereza. Noneho ibibazo umuntu aje avuga Igishinwa, Fikiria mtu akikuja anasema Kichina. niba kubwiye mu Kinyarwanda, Kama nakwambia kwa Kinyarwanda, wenda ngo mwaramutse, akwambie habari ya asubuhi, akaza batungukamo ngo hahiha. Ubwo nuko Bashinwa niyo sirenge bavugamo. hivyo wanaongea Akiterura akabituramo, na kuja katikati yenu, mu Gishinwa akajya avuga ngo anakuwa anasema kwa Kichina, nimwihahane, anasema mtubu, kandi ubwo babwiye kwihana, na hapa nawaambia kutubu, ariko icyo kintu ntago mucyumvise. lakini hamsikii. Murakurura ubwo buremere intumwa zahuye, ibibazo zahuye nazo. Utafuta hiyo uzito mitume walipatana nayo. Niba nta musemuzi wari uri icyo gihe uko bari kunsemurira, Kama hapakuwa na mtafsiri wa kutafsiri, ariko ngo Tomasi wazina, lakini Thomas nawe ngo yaritoye, na yeye alijichagua, yubahiriza ibyo Yesu Kristo yasize amutegetse, akaheshimu yale Yesu aliyomwamuru, ayoborwa na Mwuka Wera ajya mu Buhindi, akaongozwa na Roho Mtakatifu akaenda China, ariko kaenda India, yabanje mu Buperesi, alianza Uperesi, ubu ni Irani y'ubu ngubu. leo inaitwa kuwa ni Iran. Iran ni igihugu cyakomeye ku mahame cyane yabo kugeza na n'ubu, ni inchi ilishikilia sheria hadi leo, ariko ngo yaragiye arababwiriza, lakini alienda kawahubiria, Mwuka Wera bakore barakizwa, Roho Mtakatifu akamtumia mambo makubwa, watu wakaokoka. ariko ngo avuyeyo Alipotoka akomeza ajya mu Buhinde, akaendelea kwenda India. ndi kuvuga Thomas, Anasema Thomas, ubona batijwe izina rye, yule aliyebatizwa jina lake, ageze mu Buhinde alipofika India yarigishije, alifunza,
twibuke ko mu Buhinde tukumbuke India hashobora kuba hari imana zirenze 20,000. kunaweza kuwa miungu zaidi ya 20,000. Naho arongera arasimbuka bagwa, na hapa kaenda kaanguka kati yao, azavuga ngo nimwumve ubutumwa bwa Yesu Kristo icyo buvuga. akawaambia sikilizeni injili ya Yesu Kristo vile inavyoongea, Nimwihane ibyaha byanyu, tubuni dhambi zenu kuko azashira kazi, kwa sababu Yesu atarudi. Ntimubamubonye, Niko miongoni mwa wale waliomwona, yarapfuye ariko arazuka. alikufa lakini alifufuka. Yesu nashimwe, Bwana Yesu apewe sifa. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ngo baramwitegereje, Walimwangalia, bibaza ibyo ari kuvuga ibyo ari byo, birabayobera. wakaangalia kila anachoongea wakashindwa. Ariko ntitwakwibagirwa ko hari n'abakirijwe icyo gihe. Hatuwezi sahau kama kuna wale waliokoka, Ariko ngo nabo baramwitegereje, lakini na wenyewe walimwangalia. abaheza nguni baho Watu wa huko nabo ngo baramufata, na wenyewe wakamshika, baramushikanuza. wakamshika mikono. Bivuga ko amateka avuga ko Tomasi Historia inasema kuwa Thomas yakubiswe, alipigwa, agaterwa amabuye, akapigwa mawe akarinda ashira mu mwuka. hadi roho ikaisha. Ntabwo wari we wagiye yiyamamaza ubwe yivuga nka Tomasi, Si yeye alienda akijitambulisha kama yeye Thomas, ahubwo yavugaga ubutumwa bwa Yesu Kristo. lakini alikuwa na ubiri injili ya Yesu. Yesu nashimwe. Bwana Yesu Turi ku apewe ijambo sifa. rivuga ngo Tuko katika neno linasema Mwuka wera gushoboze mu rugendo wa Roho Mtakatifu akusaidie kwa safari uliyoanza. kuko nkunda kuvuga ngo Yeye anapenda kusema wowe ubwawe Mwuka wera atakurimo, kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako ukitekerezaho, na ukianza kujifikiria, ntabwo waba ugikoze ibyo Yesu Kristo akwifuza. huwezi fanya yale Yesu Kristo anatamani ufanye. Aba basokuruza mu byo kwizera, Wababu zetu katika imani, Mwuka wera bakoresheje imirimo n'ibitangaza, Roho Mtakatifu aliwatumia miujiza, kandi bari ibiremwa nkatwe. na wenyewe walikuwa viumbe kama sisi. Icyari kiberekeje ni Mwuka wera gusa kugira ngo bashoboze. Kilichotamani ukiwasaidia ni Roho Mtakatifu tu. Yesu nashimwe. Amena. Nababwira indi ntumwa imwe Naweza kuambia mtume mwingine muzagendanye na Yesu, kwa wale waliotembea na Yesu, nababwira uwo bita Barutolomayo. atawaambia Bartolomayo. Barutolomayo nawe Bartimayo naye amateka ntatwereka ahantu yaguye, historia haionyeshi mahali yaliyakufia, ariko Barutolomayo lakini Bartimayo ari mu bantu nabo bapfuye urupfu rubi cyane, na wenyewe walikufa kifo mbaya, ariko nawe ntiyiyitaho. lakini na yeye hakujali. Barutolomayo dukurikiye amateka, Bartimayo naye tunayefuata historia, nubwo baterekana itariki yapfiriyeho, hata waonyeshe tarehe ya kufa, ariko Barutolomayo ari ku muntu washyizwe ku musaraba, lakini Bartimayo naye aliwekwa kwa msalaba. bamushishuye uruhu, Walimtoa ngozi, uruhu murarwumva rw'umubiri. ngozi mnaisikia ya mwili. Yamaze iminsi 3 akiri muzima, anogoka ku munsi wa 4. Alimaliza siku 3 akiwa mzima, alikufa siku ya 4. Turi kuvuga amateka y'intumwa, Tunasema historia ya mitume. niyo mpamvu abantu benshi nubwo bashaka amatitiri, Ndio sababu hata watu wengi wanataka cheo. iyo bageze kuri titire y'intumwa baritonda. Wanapofika kwa cheo ya kuwa mtume wanatulia. Abantu bakwitwa ba profete, Watu wanaweza kuitwa manabii n'izindi titire ntarinze kuvuga hano, na vyeo vingine, ariko umuntu merita kuba intumwa, lakini mtu anaitwa mtume, aba ari akahebwe. yeye ni mtu wa juu. Nashingira ku mushumba wanje, Anaweza kuangalia mchungaji wake mu rugendo twagendanye, katika safari ametembea naye, ntajya ava ku bintu. yeye hatukage kwa kitu. Iyo atangiye ikintu, Anapoanza kitu birangira ari uko agishohoje. anamaliza akimalizia. Iterabwoba ry'abadayimoni ntacyo ribari. Woga wa mapepo haimshitui. Urugendo rero rw'intumwa bavandimwe, Safari ya mitume sasa ntago rworoshye, sio rahisi. Yesu Kristo nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nababwiye ko turi bujye kwigaburo, Tutaenda katika meza takatifu twibutse urupfu rwa Yesu na Kristo, tukumbusha kifo cha Yesu Kristo, kandi na Mwuka wera ari burizemo kugira ngo adushoboze. na Roho Mtakatifu atatuwezesha. Yesu nashimwe.
Bwana Yesu apewe sifa. ntabwo byarangiriye ku ntumwa 12, Haikuishia kwa mitume 12. na ba Stefano nyuma baraje, Na wakina Stefano walikuja baadaye. ariko hari n'abandi twavuga ejo bundi, Na kuna wengine tunaweza sema juzi. abahowe Imana i Bugande. Wale walikufa ajili ya Mungu Uganda. Ubwo abo bera badukaga mu Bugande, Wakati watakatifu walionekana Uganda, bakaza umwami akabishimira, na mfalme akawafurahia. ariko haje kwima umuhungu we bita Mwangi. Kulikuja mtoto wa mfalme anaitwa Mwangi. Mwangi yaje kugirana ikibazo n'abapadiri, Mwangi alikuja kupata tatizo na mafadha, n'abandi baje bavuga ubutumwa bwiza, na wengine walikuja wakihubiri injili takatifu. twavuga nk'abaporoso. Tunaweza sema kama hao, Ariko ngo baraje lakini walikuja kubera ko cyari igihe cy'icuruzwa ry'abacakara, kwa sababu ilikuwa wakati wanauza waliowatekwa nyara, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kwa kuongea injili ya Yesu Kristo. byaje bihinyuza imigambi yabo. Ilikuja ikitoa mipango yao. Mwangi agambirira kubagambanira. Mwangi akawa akiwatengenezea njama. Ubwo Abagande Wakati Waganda bitegerezaga imibereho y'intumwa, waliangalia maisha ya mitume, arizo zabo bapadiri bazaga, ni hao mafadha walikuja. byarabatangaje cyane Iliwashangaza sana kubona umuntu w'umugabo, kuona mtu mwanaume yaba adafite umugore kubera imyemerere ye, kuishi bila mwanamke sababu ya imani yake. byatumye benshi babayoboka. Ilifanya wengi wawafuate. Bamaze kubayoboka, Walipowafuata mu mahame y'ubwami biba ikibazo. katika sheria ya ufalme ikawa tatizo. Bimaze kuba ikibazo, Ilipokuwa tatizo, batangira kwicwa. wakaanza kuuawa. Ahagana mu mwaka w'1860 aho ngaho, Mwaka wa 1160 nibwo urupfu rw'abahowe Imana i Bugande w'Amaritiri ni hapo wao wa Maritini batangiye kwicwa walianza kuuawa. uruhongohongo. Walianza kuuawa hiyo kipindi. Nababwira nka Matiyasi Mwumba, Anaweza kuambia Matias Mumba, we ngo bamushoreye, yeye walimpeleka, bamukubita, wakimpiga, bamutema ibitsi, wakamkata miguu azira guhamya Yesu Kristo. ajili ya kushuhudia Yesu Kristo. None ko twumvise izo ntumwa zose n'izindi navuze, Mbona tumesikia mitume hao wote na wengine hajaongea? twebwe cy'Imana twifuzaho turi kugikora uko bikwiye. Kile Mungu anataka kwetu tunakifanya kama vile ilivyo. Ese ko twebwe dufite n'abadusobanurira? Mbona sisi tuna watu hata wa kututafsiria? Yewe wajya no kuvuga n'ubutumwa ukabona uwaguhimpamba, Hata ukienda kuhubiri unaona mtu akukupea maji ya njiani. wibaza ko abo basokuruza bacu mu by'umwuka byagenze bite? Wababu zetu katika roho ilikuwa aje? Wumva ko bakirwaga n'abandi? Ulisikia walikuwa nakaribishwa na nani? Ko nta miryango babaga barateguje basangayo? Hawakukuwa na familia, waliandala. Twiga Tulipojifunza, ishuri rya Bibiliya, waliposoma shule la Biblia, bamwe mu ntumwa wamoja katika hari mitume, n'abacaga muri pariki inyamaswa zikabarya. na kuna wale kuwa napita wanyama wanawashambulia. Nta mushahara bakoreraga Hawakuwa wanatumikia mshahara, uretse kwamamaza ubutumwa bwiza gusa. isipokuwa kuhubiri injili ya Yesu. Ubwo bari mu cyumba cyo hejuru Yesu Kristo agiye kuba, Walipokuwa chumba cha juu, yabasezeranyije kuzagenda amahanga yose, aliwaidia kutembea mataifa yote. ariko muri ino minsi Lakini siku hizi abantu bari gushyiraho imbogamizi nyinshi. watu wanaleta vikwazo vingi. Nabe natwe Fadhali hata sisi, kameramani arakamera, cameraman anakuwa ubutumwa bwiza bukagera kure kandi nta wakoze na injili nafika mbali bila kufanya safari. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu nashimwe. Tubonye urugendo intumwa zakoze, Tumeona safari mitume walifanya, ariko nitwasoza ntababwiye aho baruhukiyeho gatoya. lakini hawezi kumaliza bila kuambia mahali wamepumzikia. Ibyahishuwe 6 umurongo wa 10 wonyine. Kitabu cha Ufunuo 6. Umusomyi wageze yadufasha. Ufunuo 6. 10. Batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri
uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isi amaraso yacu? Imana idutabare cyane. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Abankurikiye tu Imana icyo. Wanayemfuata tuinue mikono. Uyu murongo usomwe, Huyu mstari unayosomwa, harimo ba Petero, kuna wakina Petro, harimo abaho Imana i Bugande, kuna wale walikufa harimo Uganda, n'abandi ba Barotoromayo, kuna Batimayo, kubera yuko bazize kwamamaza izina rya Yesu Kristo. sababu ya kushuhudia jina la Yesu Kristo. Aho basinziriye mu mahoro, Mahali wamelala kwa amani, ngo bahora barekarama, wanadai, babaza Imana, wanauliza Mungu, uzageza ryari kudaca amateka? hadi nini utakata huko? Ari wowe twaziraga. Tulikufa kwa ajili yako. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ariko Yesu Kristo ngakongera gakomanga, Lakini Yesu anagonga, ati dati hanganeho gato. nasema Baba, vumilia kidogo. Tomasi yaza, Tomata anaweza Pierre kuja, yaza, Peter anaweza kuja, n'undi yaza, na mwingine. uretse guca amateka. Usikate hukumu, Ariko ngo bahabwa igihe cy'agahe gato yukomeje, lakini wamepewa muda mchache, cyo kuba baturije aho ngaho nyine. ila kuwa wametulia hapo. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Iryo jambo muri kurikurura, Hilo neno mnalisikia? data, Baba, uzageza ryari kudaca amateka? hadi lini hautatoa hukumu kwa ajili ya damu yetu? Kuri wowe twamamazaga ubundi, kuri wowe twamamazaga. Ni wewe tulikuwa tukishuhudia. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yewe nyijijwe igihe kinini, Yameokoka muda mrefu, ariko uburyo shaka gukorera Imana, lakini kuna vile anataka kumtumikia Mungu. Satani yigeze konsuraho gato, Hata kama shetani alimtembelea kidogo, nimwisekere nyine, nimwisekere. None se jye sinari imbabaye? Ni ukuvuga ngo kunsura, shetani kumtembelea, nagize inzozi nk'uko nazengerejwe nazo nabibabwiye ubushize. alipata ndoto kama vile zilivyomsoma. Nashoje iminota nayitwaye nabibonye. Asuye, Shetani alipomtembelea, hanyuma ngira inzozi z'uko ngo mpawe ubugingo buhoraho. akapata ndoto kuwa amepewa uzima wa milele. Mamanga sheri ni yewe, Akagusa switi wake, nuzi ko mpawe ubugingo buhoraho? akamwambia nimepewa uzima wa milele. Arambwira ati ese urapfuye? Nanjye ndavugana, Akamuuliza umekufa? aka kanya napfa se? Akasema muda huu inaweza kufa. Sa nk'ubisubika gato, Akasema sukuma kidogo, nimbanze mbeho, niishi kwanza. ariko ubwo bugingo Imana izabuma ariko nabanje kubaho. Lakini Mungu ampee uzima wa milele, lakini aishi kwanza. Ko mu byo navuga ndi guhamya bya Kristo n'intumwa, Vile alikuwa anashuhudia Yesu Kristo na mitume, ari abantu badashaka kumukurikira bitewe n'ubu bugingo bwanga. kuna watu hawataki kumfuata kutokana na hii uzima, hii maisha, kubw'imishinga, sababu ya mipango zao ntabwo ari mibi, si mbaya, ariko tugomba gukorera Imana. lakini lazima tumtumikie Mungu. Nibwo rero na sheri nyine namubwiraga ntabwo napfuye. Ndiye akamjibu sijakufa. Ati yewe ndumva ijwi rikiza da. Akasema bado nasikia sauti ipo. Ndababwira nese wawe ubugingo buhoraho wese aba yapfuye. Akamuuliza aliyepewa uzima wa milele yote amekufa. Ntabwo umuntu yakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ariko agakomeza akabaho. Si mtu anaweza kuandikwa katika kitabu cha uzima na aendelee kuishi. Yesu nashimwe. Bwana Yesu apewe. Ariko tugomba kwiyandikisha mu gitabo. Lazima tujiandikishe kwa kitabu. Nubwo wenda ibyo tubitinya, hata kama tunaogopa, ariko Mwuka Wera niwe uzadushoboza muri uru rugendo turi. Roho Mtakatifu ndiye atatuwezesha katika safari hii. Twebwe ku bwacu Kivyetu ibiduhinyuza byo turebesha amaso bari. vinavyotusumbua katika safari hii ni vingi. Shoje shimira Imana. Anamalizia akibariki Mungu na kumshukuru Yuko yabanye nanjye, kuwa amekuwa pamoja na yeye, nkuko namye mbivuga, kama vile alivyosema, kandi nkaba nkomeje uru rugendo, na naendelea safari.
kandi namwe mukaba muri urimo. na nyinyi mko katika safari hii. Icyo twasaba nuko Mwuka Wera akomeza kudushyigikira. Roho Mtakatifu aendelee kutusapoti. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.